Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabiriba sing bu ihan hanba maktada chingangbam Sujitrani na khurumjari hojing asigi samlapa mariba Pao sing lobirasi Lagliba January gi tang kulhumdoi da lebak asigi Prime Minister Narendra Modi Assam da lakadori Sibsagar da miyam gi mifam amada wangangani amadi lam lejadaba miyoi lak amada lam pata yenthokadori Maraksida Amit Shah su lagliba January gi tang kunithoi da Guwahati da thunglaragani January gi tang kunmari da Nalbari da miyam gi mifam da wangangani amadi Amit Shah gi handaki Assam khongchara siga iroinana Shillong gi NEC mifam da su Amit Shah saruk yagadori Assam da handakta nauna semkiba regional political party Raizor Dolgi Lakipur constituency committee na Seram Herazit pu Poilapul da taramna okibagi thoramda Krisak Mukti Sangram Samiti gi Kasar district ki president L Tikendrajit Singh na Akhil Gogoi gi lamjing makhada semliba party asida Seram Herazit pu CEC gi assistant secretary khalakpasi laibak phabani haikre Lakipur constituency da Raizor Dolgi ticket pinanabagi dabi toroduna Maitai Pangal Muslim amadi Chabagan gi mi sing punna phaminaduna Lagliba Assam Assembly mikhalda Lakipur constituency da Maitai amada Raizor Dolgi ticket pibinaba ngarang dabi tawkhre Poilapul da pangthokiba paugi mifam asida Salahuddin na Aikhoi nomugi mikha ponduna Congress amadi BJP da vote pirubagi karisu kanaba laite aduna handaki assembly mikhalda Lakipur dagi Senjanbam Navdeep Singh da Raizor Dolgi ticket pibinabagi haizaragani haiki Chabagan gi luchingba Siamlal Rikia sannasu bagan namakna BJP amadi Congress da thajaba laitre aduna Raizor Dol da soidana vote thadagani haiki Moinamia Laskar nasu BJP di Dharmada Michang Mikhai naiba party ni Congress ki di matam su loire aduna aikhoi Raizor Doldagi Navdeep pu sawatkani haiki Hauki Balibak Pokpan Numit Silchar da Pangthokiba District Level Arjabhat Science Competition da Siroi Lili Rajmani English School gi Singer Bon gi Mahiroi Thongnauzam Birbabu amadi Thongnauzam Ongbi Thambal Satpi Devi Machanupi Thongnauzam Mangalai Devi na extempore speech da ahanba mana loinana school asimaki Elangbam Binod amasong Elangbam Ongbi Brazamani Devi gi Machanupi Elangbam Suchitra Devi na poster drawing da ahum suba mana laurakre Panbayaba amana ahanba mana lawrakrabi Thongnauzam Mangalai Devi handa Guwahati da pangthokadoriba state level competition da saruk yagani haina school asigi principal oriba Jitendra Prasad Dubey na thadorokpa chirol amana khanghalakle Jaribon gi saknaribi aibi T Sanamacha Devi amasung Singerbon Maning Laikai gi senior citizen Gurumayum Ongbi Brindarani Sarmana ikhang khanghaudana laikidabada Manipuri Chanura aibi loop Kasargi president oribi Saubam Jayanti Devi VP Thokchom Anjana Devi amasung general secretary Moirangthem Savita Devi na awaba phongdorakre Kavi T Sanamachana laikidabada Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Hanagi General Secretary amadi Kasar Human Rights Organization gi General Secretary Ingudam Binod nasu awaba phongdorakli Panbayai Kavi Sanamacha akhanaba nagrik amoina Kasar Human Rights Organization na Silcharda ikai khumna khrabini Ngasi ayuk Imphal East District ki Lamlai Kendra gi manung channa Pundongbam Chingmai da pangthokiba pre-trial drug disposal function amada Manipur gi CM N Biren luchingduna international market ta lupa crore 13 henbagi drug mai thaduna manghankhre ngasi pangthokriba disposal gi thorom asina ahumlak subane manghankhriba drug sing ase nap amadi Manipur police na phagatpa pre-trial trial chathariba amadi malakhana da thamjinba yadabadagi court ki ayaba lawraba matung mai thabani haina CM na phongdorakhi All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na sinduna kunithoi suba drivers day gi thoram MG Avenue da leiba union gi office ta ngasi pangthokre Laikidraba driver sing da laisu katuna ikai khumnaba utki driver sing bu phabiba ransom gi phaba amadi punsi fawa manghan bikibagi thong sing tungda amuk hanna thokhan biganu driver sing bu nungsibiu amadi covid laichat marak sidasu nomgi changdraba yadraba potlam sing bu holiba driver sing na national highway na chingbada gari chatpada apanba athingba pibiganu haina union asina mari leinaba singda haijarakhi Ngasi su nupi singi tongan ba lup kayana lukhosai zau thadokibagi wayel adubu high court amukhana appeal tawbiu hairaduna nupi samaj ki president TH Ramani na luchingduna minister amsung MLA singda memorandum pisinkhre Works Minister Thongam Bishwajit Singh Kesamthong Kendra gi MLA
एल जयंत कुमार सिंह अमदी खेत्रीगांव केंद्र की MLA नाहकपम इंद्रजित मेमोरेंडम सिंह असी मथंग मथंग खुसिनखी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया न साबा कोविशील्ड की डोज लिसिंग तरानिपान चौंगा की इहान हानब कंसाइनमेंट ngasi नुंगथिल आइजोल की लेंगपुई एयरपोर्ट थुंगलखिबग लोइनना स्टेट की डिजिग्नेटेड वैक्सीन स्टोर सिंगदा थादोखरे अहानब तांककता स्टेट की हेल्थ केयर वर्कर लिसिंग निपान चहुम कुनमंगादा वैक्सीन कापकने पनबा याय ngasi अवांग नोंगपुकी स्टेट सिंगे मनुंगदा अरुणाचल प्रदेश अमदी नागालैंड सु कोविड वैक्सीन सिंग थुंगलखरे आसाम की ओइनदी ngasi अनिसुब कंसाइनमेंट की कोविड वैक्सीन सु थुंगलखरे पनबा याय आसाम द कोविड वैक्सीन असी वैक्सीन सेंटर 59 दा कापकनी अमदी कापकद्रिबा वैक्सीन सिंग असी कोविशील्ड ngaktani हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा वांगनोंपोकी स्टेट सिंगे मनुंगदा हौजिक फावदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी रिपोर्ट लाख्रबा स्टेट सिंगे मनुंगदा आसामदा 19 मणिपुरदा 19 अमदी मिजोरमदा 3 खक्तने अमदी हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा वांगनोंपोकी स्टेट सिंगे मनुंगदा हौजिक फावबगी ओइनदी कोविड नंबर मोइदुना लेखिदबगी रिपोर्ट अमता लाक्ट्री असुमना इंडियादा ngasi ओइना हौजिक फावदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी मसिंग लिसिंग 13 चामगा कुनमरी सुख्रे अपुनब कन्फर्म केस मसिंगना क्रोर अमगा लाख मंगा लिसिंग कुनमंगागा चमापन लानख्रे एक्टिव ओरिबा केस मसिंगना लाख 2.1 अमदी अपुनब लेखिदबगी मसिंग ngasi लाख अमगा लिसिंग 52 यौरक्ले ngasi ओइना हौजिक फावबदा कोविड नंबर मोइदुना इंडियादा मियोय चामगा 50 की मथक्ता लेखिद्रे अरोइबदा अतोपा पाउसिंगदा इंडिया की इहान हानबा इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अमसुंग इंडियन आर्मी ना पुन्ना साखरे हारिबा खुलाई असि था मरी की मनुंगदा साबगी रिकॉर्ड सु थंबंगमखी ngasi इंडिया लेंगाकना वैक्सीनेशन की मतांगदा मयामना हंगनरखिबा वाहंग कया की पाखुम पीरदुना कोविड वैक्सीन की डोज अनि असि निमित 19 कानहन बताई वैक्सीनेशन शेड्यूल मपुंग फानबगीदमक वैक्सीन अनिमक कापकदबनी हाइरे कोविड वैक्सीन की अनिसुब डोज फंगलबगी चयोल अनि मतुंगदा एंटीबॉडी की प्रोटेक्टिव लेवल सेमी डोज अनि कापसिना लाइचर असि युमगी मियोइसिंग मरी मतासिंग मरुप मपांगसिंग अमदी थबक सुमिनबसिंग यावना यामनमक नक्सिनबसिंगदसु संदोकपा ngamde हाइरी लाइना असि लायोंग उत्पा लोइख्रबगी मतुंग नुमित 13 नि फावबा वैक्सीन कापलोइदबनीसु हाइरी इंडिया कापकदरीबा वैक्सीन असी अतै लेबाकसिंगना साबा वैक्सीन सिंगा चप मानना इफेक्टिव ओइ हाइनसु हेल्थ मिनिस्ट्रीना खंगहलकली लेबाक असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना मालेमगी ख्वाइदगी चावबा कोविड वैक्सीन कापगी खोंजंग असी लाक्लिबा थांगज नुमित के अयुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा इंडिया पुंबदा लॉन्च तौरगने कोविड वैक्सीन कापगी खोंजंग असी लेबाक असि मफम खुदिमकता चथगदबने अहोबा नुमित की सेशन साइट खुदिमकता बेनिफिशियरी चाममुक कापकनी कोविशील्ड अमसुंग कोवैक्सीन अनिमकी डोज मतिक चाना लेबाक असि स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी पुनमकता यौहनख्रबने साखी महाराज बिहार की मिखल माई पाखिबा अदु ओएसी की मतेंग पांग ओएसीना मतेंग पांगखिबदगिनी हायरखिबगा लोइनना वेस्ट बेंगल अमसुंग यूपी मिखलदसु ओएसीना मतेंग पांगनी हाइना बीजेपी दा सोकदबा वाफम कया असि फोंदोरखरे ओएसी की पार्टी असि बीजेपी की बी टीम नि हाइना कांग्रेस की माइकैदगी मराल किया सिरखी नाखलमरोमदा साखी महाराज की वंगांग असिना बीजेपी अमदी ओएसी मरी लेनै हाइबसी अयाबा पीरब्रा हाइबगी वहंग कया माइकै कयादगी हंगनरक्ले तमिलनाडुदा बीजेपी अमसुंग कांग्रेस की मरक्ता मिखल की मांगोइनना पोंगल पॉलिटिक्स हौरखरे बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा तमिल वोटर सिंबु थेमननबगीदमक चेन्नईदा पोंगल फेस्टिवल दा सरुक याखी नमो ओराम पोंगल थोरमदा सरुक याबगा लोइनना ममिंग चलबा थुग्लॉक मैगजीन की 52 सुबा एनिवर्सरी दसु सरुक यागदबने नखलमरोमदा कांग्रेस लुचिंगबा राहुल गांधी सु चेन्नईदा लाक्तुना जाली केतु थोरमदा सरुक याखिबगा लोइनना फार्म लोन नमदुना हंदोखनगनी हाइखी जाली केतु असी मंगनिंगाई करिसु लेते हाइखिबगा लोइनना वन लैंग्वेज पॉलिसी की मायोक्ता महाक लई हायरदुना तमिलनाडुदा लोन की इशू सौगाइरखी अदुबो जाली केतु असी चही कया ममांगदा बैन तौखिबदु कांग्रेसननी कांग्रेसना तमिल मखलबु इकाइबा पीखी हायरदुना बीजेपीना जाली केतु की मतांगदा कांग्रेस की फिरेप थक्खा नाय हायरखरे
World Health Organization na luchingba member tara mangana saba international team gi scientist tara humdoi COVID pandemic thokhaliba novel coronavirus ki haurakpham thigatnanaba China gi Wuhan da thungkhre. Scientist ani di hojiksu COVID positive warba matung Singapore da COVID ki changeng kaya tauri. Puwari da anirag impeach tawba ahanba US President Donald Trump na oikre. Mamang chayol gi mob attack adubu mahakna thawzili hairaduna mahaki mathakta maral kya susiraki. Amadi aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara. Hawzik malemda oirakliba COVID pandemic asida mideng thamlaga handak chahi gi oinadi Republic Day numitta mapan leibak tagi Head of the Government Amabtabu Chief Guest oina saruk yararoi haina India lenga ki Ministry of External Affairs na ngasi phongdorakre. VS Yadurappa na MLA kharana revolt tawrakhiba du thanakidabaga loinana MLA singda BJP headquarter da chatuna wakatlunaba hairakre. Srinagar da ayingasagi chang haukiba chahi 15 sigi manungda ihan hanboina -8.4 degree Celsius ta kumtharakre. Nakalamaramda Delhi da su ingbagi chang degree Celsius 2 da hanthaki. Lawmi singna makhoi tractor rally Delhi ngamkhaidata chatkani Delhi manungda changloi hairakre. Ihan hanboina India pumbada vaccine kap kadoriba habadi lagluba January gi tang 13 ta hogadoriba sida mioi lakh 3 da vaccine kap lagani. Aduga vaccine kapagi khongjang asina mafam 2,993 da changsingadabani. Delhi High Court na tha kyagi matungda Delhi da spa hangdokpagi ayaba pikre. Hauzik phawda state sing da COVID vaccine lakh yankhai yohankre. India da anoba UK strain gi COVID case ngasidi chama supna mapan yokre. Dhananjoy Mundagi mathakta rape tobagi maral sikre. NCP Chief Sharad Pawar na Mundagi mathakta yamna thunamak warep ama lauragani lauthorakre. Parliament ki budget session lagliba January gi tang 9 irai numit tagi hauragani aduga April gi tang 9 phawba chathagadabani February gi tang amadana budget puthokani Center amasung lawmi singe marakta wari sanaba phawba haudringai BKU gi President Bhupen Man Supreme Court ki panel dagi lokthokre amadi Russia na ahum suba COVID vaccine register tawkhre ngasi goina di Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chuba matang installation jabaga loinana tabiriba singbo